pagi, salam sejahtera ubat tahaganupan kuliah hinargani Tuhan. Paima ibuka kita horjatai bagas sadari on, diarah pasir-sir kita lobe urta, lama manjalo hata dinai bata, nagawi ondolan rosi agitayan di patunduyun bata, bani nam korjahon horjatai bagas sadari on. Asemar ponggo mahita. Terpuji maham Bapa nami na isurga, Bapa nagu kuasa, Bapa nagu kolong. Terima kasih bani haganupan hidup nyuhurmu das ku bani panorang on iramot kon ham hanami bani sihol ni hurnami mamuka horja nami ibagas panorang on lobei bapa ipasirsir hanami uhur rasi pikiran nami marparsoran pakon ham marhitehun ni hatam halangi pasu-pasu ham hanami Tuhan papasing ham hanami bani nasihol manjalohon hatamuin ase ibagas hapasingon hanami manjalo hata haguluhan namubamu ibagas Tuhan Yesus Kristus terima kasih mabamu Tuhan amin. Bapak inang kita haganupan kuliah hinargani Tuhan hata ninay bata nagabi ondolan bata ibagas panorang on bani nasihol mamuka horjata ay matar surat bani Lukas 5 ayat 5 sonon ma isurat ko na ijani. Jadi nini si Simon ma membalosi, Guru, terus doa nami saburngin on loy jaman jalai, tapi sendung dakotan. Tapi mangusagahkon hatamu, rado aku mangabulkon jalai. Amin. Singgal jai manas. Kita haganupan mengikutkan sejarah perjalanan di Tuhan Yesus bani panggidannya. Merbagi docara atape metode na ipake Tuhan Yesus bani pangajarion ni sonay homa age bani pandiloon ni hubani susian ni. Na menarik kita haganupan bani pandiloon ni Tuhan Yesus hubani susian ni gatido bani situasi sedih. Artinya ijai kesedihan halani kekecewaan, kekesalan atape keputusasaan. Anggi didak kita makitehon ni teks ni ambilan taon bani pandiloon ni Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Yohanes. Idilo Tuhan Yesus gabi susian ni bani situasi kecewa halani dumalu jasi dia ibagas saburngin bolon manjalai deke tapi sada pelang damot silia. Bani situasi kecewa aido Tuhan Yesus roh mandohori si dia itu pinitao Galilea sanggapan orang na jumpa konsusian ni Tuhan Yesus sibuk dosi dia paborsikon jalan na idunaamon burngin ni ay sanggah manakap deke ay kita haganupan bani parjumpahan ay bani situasi kecewa bani situasi sibuk hadit Tuhan Yesus mengindohon ku bani si Simon Petrus ase menggeserhon parau ni ay malugahon paraw niya ganggang otik hutopi ni tao atape hutopi ni pasir ay. Anjay tahaganupan dogko si salosi Tuhan Yesus ambilan na Maria kumbagas paraw ay marsahag do iya hubani si Simon Petrus nini lugahon ma hubani si bagasan anja sa pakon hanima ma jalanima ase jupahan Tutu ita haganuban secara hajol mau. Anggo ipikir-pikiri hita ipake secara logika. Suruhan ni Tuhan Yesus on ay sebuah ejekan. Masih ya tahun sebuah ejekan hita haganupan. Mardingat latar belakang. Tuhan Yesus berasal dari keluarga tukang kayu. Bukan keluarga nelayan. Napaduahon nagati masa penangkapan ikan sidiaran ay mabani panorang bumi. Panorang ni parentahkun Tuhan ay situasi bani siap ni ay. Wajar ketika Simon Petrus marah bani situasi on. Tapi hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Marhitehon ni parentah on. Respon ni si Simon Petrus adalah respon yang luar biasa. Ado ya tahun si Simon Petrus hita haganupan. Isobut do marhitehon ni teks ni ambilan taon. Guru, terus doa nami saburngin onlo jaman jalai, tapi sing dakotan, tapi mangsagahkon hatamu, rado aku mangaburkon jalai, tapi mangsagahkon hatamu, rado aku mangaburkon
jaga ai. Hita haganupan bani kekecewaan ni si Simon Petrus terbuka doha persayawan ni marhide perjumpaan ni bakon Tuhan Yesus. Bani kekecewaan ni si Simon Petrus sir-sir doho maiyang makurjahon ahana iparentahkon Tuhan Yesus. Hita haganupan taridah do menjadi bani ketaatan ni si Simon Petrus. Ibasa hita bani ayat berikut ni ahadona terjadi gabi dapot si dia do due deket. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Ketaatan na mutlak na murni ay do na harusukon Tuhan Yesus. Tapi ketaatan na munafik onma na lang harusukon Tuhan Yesus. Ketaatan na mutlak membalusi perintah ni Tuhan Yesus. Anjaha makurjahon perintah ni Tuhan Yesus pasti akan dapotan pasu-pasu na marlibat ganda. Tungon hita haganupan ibere Tuhan do hubata kepintaran. Ibere Tuhan do hubata halubihan marimbang tinopan regan. Ibere do hapandian bata. Ibere do kebebasan bata. Tapi ulang halubihan rosia age kebebasan ai gabedalanta lahu manundalkon Tuhan. Ulang ma halani hapintaran taai hapandean taai gabe lupa hita mardingat Tuhan. Kita haganupan bali nama kurjahon horjata bali nama sarihun goluta tetaplah andalkan Tuhan. Anjaha tetap mama kurjahon parentah ni Tuhan bali haganup horja situasi kondisi nedeng pakon kita. Masih kita haganupan ingat kita satu hal, rancangan Tuhan pasti akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kisah perjumpaan di Tuhan Yesus pakon si Simon Petrus, pakon si Andreas, Yohanes sonai homa agi si Jakobus gabi ambilan ma bata. Masih sumut hanami gabi ambilan bata. Kita haganupan perjumpaan ni si dia on ipagi Tuhan Yesus lahu pataridahkon kuasa. Perjumpaan ni Tuhan Yesus on ipagi Tuhan Yesus lahu padaskon hatan. Pembalusian kubani parontah ni Yesus gabesada cara untuk mengubah hidup. Alanya yang bata haganupan aseriap mahita membalusi. Riap mahita taat bani haganupan gundit ni pargulungonta ubani Tuhan. Terlebih bani masa-masa pandemik on, marilah bersama-sama mengubah cara hidup ta, mengubah pola pikir ta. Mari kita nama libatkan Tuhan bani haganu horjata, melibatkan Tuhan bani haganu tindakan ta, membalusi anjaha makurjahon parentah ni Tuhan ibagas malas senior. Kita haganupan na hinaga ni Tuhan. Mujizat yang dialami oleh Simon Petrus, Andreas, Jakobus dan juga Yohanes bisa terjadi bagi kita ketika kita di dalam sukacita makurjahon parentah di Tuhan Yesus. Jadi satu hal pasti kita haganupan kepintaran, kepandaian na ipake kita mengusagahkon ai kita bani horjata ai nagati membayani kita gagal bani haganupan horjata bani haganupan lakahta andalkan Tuhan, maka mujizat itu menjadi milik kita. Ketaatan na mutlak membalusi parentah ni Tuhan, anjaha makurjahon harosun ni Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan berkat luar biasa. Kita haganupan na hinaharga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita lah mengubah cara hidup ta. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan di bagas kehidupan ta, maka pikiran ta, cara hidup ta terbuka kembali untuk lebih taat kepada Tuhan. Amin. Martong kumahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu napasihat kon kanami. Ase bani haganupan hurjanani Tuhan. Tetap mangusagah kon ham. Lang mengandalkan pikiran nami sendiri. Ase butongan Bapa, cupahan malas mengurani. Kalau ngatemu Tuhan, mujizat na terjadi bani si Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Yohanes
izinkan hama terjadi banami. Asibul hama Tuhan, bani haganupan gulmit nyabarguluhan nami. Kami semakin bersyukur kepada Tuhan. Terlebih bani masa-masa pandemik Tuhan, ajari hama hanami. Asih tetap hanami Tuhan, marumbus kubamu, mengandalkan ham, bani haganupan langkah nami. Terpuji maham Bapa nami na surga, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Amin.